Da jedna poduzetnička priča može pokrenuti drugu, dokaz je poduzetnički put kandidata Marije i Damira Čule i Josipe Perković, koje je javnost imala prilike upoznati u drugoj emisiji projekta Startaj Hrvatska. Upravo izlaganje na inozemnim sajmovima potaknulo ih je na razvijanje inovativnog proizvoda na domaćem tržištu. Danas vam predstavljamo njihov proizvod Seven Stars. Kroz posao s mužem kojim sam radila, u biti shvatila sam da je privatno poduzetništvo više za mene i da sam se nekako pronašla u tome da radim nešto svoje. I eto, nekako sam ove kolače vidjela kao svoju neku priliku pod zvijezdama da ja pokrenem neki svoj posao u kojem sam se na kraju zaista pronašla. Riječ je o smrznutim kolačima i tortama koji će postati slatka tajna svake dobre domaćice. No nije riječ o okusima na koje smo generacijski navikli, već je za njih osmišljena i nova receptura. Znači, mi smo krenuli malo obrnutim redoslijedom. Mi smo otvorili firmu i onda smo išli na sajmove, gledali smo s kojim sirovinama želimo raditi i nekako sam htjela dobro istražiti što se sve nudi na sajmovima i koje u biti sve vrste sirovina. I onda kada sam se odlučila, onda smo u biti 6 mjeseci s tim sirovinama testirali do našeg prvog proizvoda koji su bili mali deserti u čašicama. Iako je poduzetništvo u ovoj obitelji bilo prisutno godinama, tržište na kojem su djelovali se u potpunosti zatvorilo pojavom virusne pandemije. Stoga je prijava na projekt Startaj Hrvatska bila i pitanje opstanka. Taman kad smo se pokrenuli, kad su nas hoteli i restorani nekako prihvatili kao nekog novog na tržištu i to se ne događa preko noći, zatvorili su se i hoteli i restorani i u biti svi naši kupci su na određen period morali zatvoriti svoja poslovanja, tako da i naše poslovanje došlo pod veliki upitnik. Kao mala obitelj smo i nisam htjela davati otkaze. Zaista sam se do zadnjeg borila da isplatimo plaće i od osobnih sredstava i otvorili smo tu neku malu trgovinicu u Vinkovcima, čisto da radimo, da nešto napravimo, da si pomognemo dok opet ne dođe to neko normalno vrijeme gdje ćemo moći raditi u biti to što smo i počeli. I evo onda nam je došla ova prilika koja nam je u biti promijenila cjelokupni smjer našeg poslovanja, gdje smo sada uz program koji imamo za hotele i restorane dodali evo i program koji ćemo imati za Spar i Interspar trgovine. Unatoč dosadašnjem iskustvu pokazalo se da im je prijava na ovaj poduzetnički projekt pomogla u mnogočemu. Od svih ljudi koji tamo rade, iz raznih sektora proizvodnje, od proizvodnje, od deklaracija, uglavnom oni su nam mi smo imali proizvodnju, imali smo i uveden HASAP sustav, ali oni su nam jako puno pomogli sa ekstra tim nekim dodatnim znanjem koje mi kao mala firma, mala proizvodnja zaista nismo mogli naučiti. No ulazak na novo tržište, odnosno u novi trgovački lanac, podrazumijevao je i masovniju proizvodnju. Kad su došle te velike narudžbe, meni je to bilo samo wow, nek samo bude što više narudžbi, jer to je u biti dobro za naše poslovanje. No za razliku od ostalih kandidata, odlučili su se na malo širi asortiman. Osmislili su čak 7 različitih slastica. Ima ih 7, nekako smo išli kao 7 Stars, 7 vrsta proizvoda, malo i voćnih i čokoladnih, u biti da se ponudi za sve vrste slatkoljubaca nešto. Ove slastice nude cijelo jedno bogatstvo okusa. Za čokoladne kolače koristi se nekoliko vrsta čokolada, od kojih prevladavaju belgijske s 50 do 70% kakaa. Za voćne tortice koristi se paste koje sami proizvedu, ali rade također i pire od voća koji im daju tu jednu lijepu teksturu, ali i bogatstvo okusa. Dobra vijest je da ove kolače ne trebate peći prilikom vađenja iz zamrzivača, već ih je potrebno samo odmrznuti. To nije obično smrzavanje da vi stavite u zamrzivač nešto pa se to zamrzava sat, 2, 3 vremena. Ovo vam je brzo smrzavanje na -40 gdje mi u roku od 15-20 minuta zamrznemo veliku količinu proizvoda, tako da oni kad se odlede u biti sačuvaju sve, znači fizička svojstva, okusno, znači su kao da su tek napravljeni. Svi ljubitelji slatkoga će od sada u svojem kućanstvu moći jesti slastice kakve se jedu u ekskluzivnim restoranima. Ne propustite pogledati novu uspješnu poduzetničku priču, ali i proizvod u drugoj emisiji projekta Startaj Hrvatska na Novoj TV.